Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihis sadiqil amin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ha kami Islam, Alhamdulillah yarin isab kita niyo hajaman na to ini amoy in waktu long ta pagbabahagi-bagian na to sin nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nanjari ha waktu ini long ta kabiaksahan sing kita in zaman ini long ta parsukuan sin guru na to kalasahan guru mulia amoy in mudir sin Markaz Ad-Diya, demikian Vice President sin Darul Islam Foundation. Sumagawa ha waktu ini long ta wala siya nakatakin sa babin siya mga nakapanaw pa malayo-layo. Sumagawa in waktu yari niya long ta aun long tagimanti kaniya ini bukon na jahambuok sumagawa tu in taod niya. Alhamdulillah daing ha mga kaguruhan sing kita niyo daing ha Markaz Ad-Diya. Alhamdulillah yari haraig ko amin sumunok marika ko ini hi Ustaz Shahar Sadeh in sumunok yaon hagitungan yaon long ta hi Ustaz Haidir Abu Bakar in amin yadto ha higad-higad yadto long ta na damikian hi Ustaz Raiser Muhajiran. Amba ako nakalupahan, Masya Allah. Alhamdulillah in waktu ini long ta parusukuan nila insyaallah taala na dimihil kita sila ini kapangajian kato taniyo. Muna amin sumunok kako ini atin niya pangdungdungi ha Quran Mahamudlia na atin niya in kita naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala subay dumungdung marayaw sin Quran Mahamudlia supaya sumud palawm sin daghal na to unoy kamaksuran sin kabayaan sin Allah Ta'ala dain halawm sin Quran Mahamudlia sarta supaya insahayan niya rumukot halawm sin daghal sin kita niyo amuin ini puunan sin ammal sin kita niyo katantan karena di siya mabista ammal bang siya bukon puunan dain ha amuin kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rin ako magpalugay itukbal ko na kanila inamin waktu ini muna amin sumunok kako hi Ustaz Shahar Sadeh fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل قلوبنا مائلة إلى كل خير. Amin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon pagduwarwa in Quran mahamulya piaturun in Quran mahamulya kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran kalamullahi azza wa jal in siya bisara kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta bukun siya makhluk in Quran yaon na nasakop atawakan na langkum niya ingkatan kahukum-hukuman
nalangkum niya na ingkatan hukuman na sabot hakitab na kaunarain ka niya yaon naroon na hambuok. Sarta ing Quran doon na to kabaakan in kasanyangan na to kasanyangan sin manusia kasanyangan sin kataan makhluk labi luba na in manusia iban sin jin kasanyangan nila dunya labi luba na haadlaw akhirah doon nila kabaakan in kataan tani ni halom sin Quran sin Allahu Ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran bukun siya piara sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin pangannalan sin mga sila kamatauran amuin hinangon nila pangaringariha sa sakatan nila atawa kaning kaibanan tabiya hinangon nila sadya in Quran hibutang halom aparador atawakan hata aslamisahan hipag-ari-ari sinbay. In kaibanan isab in pamaham nila sin Quran piaturun hasupaya bassahun bangaon na mapatay atawalong na bassahun hakubul. In kaibanan in pamaham nila sin Quran sambil hinang nila biyutang ha mga sasakatan pangari-ngari hukut kunsi atawakan pinting sin kunsi sin sasakatan nila hinang doon in Quran. In kaibanan in panghatihan nila sin Quran hisulat hakatas-katas sarta hukutan hibutang ha liog sin bata-bata hinangon habay-habay hasupaya kuno di kugdanan sin sihir. In kaibanan isab in pamaham nila sin Quran hukutan hinangon habay hibutang hawakan supaya kuno di kugdanan sin kaginisan sihir atawa di ukon sin punglo. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran ingatun na to bukun siya piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya hinangon na to pangari-ngari biya sin nasabot. Sumagawa lang sin Allah ta'ala kitabun anzalnahu mubarakun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Baitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran piarana mo long sin Allah ta'ala maun kay mo Muhammad nagdarasin karayawan mataud sarta in maksud piara sin Quran yan nagdara kasin karayawan mataud liyadabbaru ayati hasupaya makapangdungdung makapagtadabbur makapagtali liyadabbaru ayati hasupaya dungdungan pagtadabburan in ayat sin Quran waliyatadhakkara ulul albab. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapahaman na to dihay ni ha ayat in Quran din ha mga kawajiban sin Muslim in bang siya magbasa biya diin siya makapagtadabbur bukon kita niyo tabiya gatos tabiya patumtum pabaran mahuli pa mga sila tulabul ilmi labi luwa sabab nagsaplag ha zaman in tabiya gatos tabiya in kamatauran sin kabataan mag-concentrate sila magbasa sin Quran bukon nila pag-concentratean uno in maksud sin Quran uno in makna sin Quran uno in tafsir sin Quran sumagawa in pag-concentratean sin sila bang biya din sila makapagpinda-pinda makamat long sin kaibanan long nadahan magtuyo na sumingod basahan sin mga qurra minsan di makakaus magpinda-pinda makamat yaon ay makamat siga kuno makamat na hawand in kaibanan mga makamat hijazi ittifaq in mga ulama labi luwa na biya kan Dr. Al-Sheikh Ayman Rushdi Suwaid in basahun in Quran sin makamat sin music in yattu hiyaram sin agama in kahalan sin mga sila nakauna hambo usog
landuin isog. Kabubukaan sin zaman niya. In kama tauran sin zaman zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang sila mag-agama sumud mon paagama Islam, in kama tauran daing kanila tumapok maglibon malengkan inhambok usog ini hawak to siya simud paagama sin Allahu Ta'ala, nakapag-Islam, nakapag-syahada man siya, kiyat to niya pamakka kiyuko, atawakan kiyuko in kalawang-lawangan sin mga nakura sin Quraysh, na may sadya biyaitaan in mga nakura sin Quraysh in siya, na simud na paagama sin Allahu Ta'ala, agama matan amunin agama Islam. In kamatauran sin hazaman niya, tumapok bang sila, sabab binsanaon sila sin Quraysh, maleng kanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Umar ibn al-Khattab hawak tuman nag-agama sin agama Islam, biyaitaan in Quraysh, niyat tupagi tong si Makkah, biyaitaan in mga tao, kamo mga mahadja na long na, ingatan ni bunal to di Umar ibn al-Khattab, yari, nag-Islam na, miyagad na haagama hi Muhammad. Wayroon makakaus, sabab sinbuka, wayroon makakaus gumubat kanya, sabab sinbuka kan Umar ibn al-Khattab, tao makusog sarta maisog. Hawak tuman in mga sila sahaba, limando na impaminsa na sin Quraysh kanila, amo na intiyawag nag-hijra, atawakan naglain na sila pa Madina sin paglain hipos. Paglain sirran long simbaha sa amon, di sila magpahat hiya Quraysh in sila maglain, sabab in sila binsanaon. Sumakawa maleng kanin Umar ibn al-Khattab, hawak tuman siya sung maghijra matto pa Madina, metto pagitong si Makkah timawag. Hisiyulong niya rin kanyo in mabaya mabalo in asawa. Hisiyuring kanyulong niya mabaya kamatayan ama in anak. Humapa siya rito hato halusin budya to sabab in ako lang na maghijra matto pa Madina. Way umisugmano siya. Sumakawa minsan siya ito na nagpamahalayak nagpahati. Way roon da rin hama nga sila Quraysh in tumawakkal matto humapa kaniya sabab sinbuka. Sambil in kusog sin iman sin Umar ibn al-Khattab, hawak tuman bang siya lumaway gabay ta sin mga sila kaulamaan, kaya ingatan na to bang siya lumaway haran in mga kajinjinan kasaytan-saytanan magdakan di makasangsang duma magbakan Umar ibn al-Khattab sabab sin kusog sin iman. Sumakawa hawak to niya diungog nakalaway siya hambok bay, diungog niya in ayat sin Allahu Ta'ala, lang sin mamamassa, inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. In makna sin ayat mafhum kato taniyo, bunal tuod in siksa sin Tuhan mo Muhammad, tan tutuod in siksa sin Tuhan mo Muhammad, tan tujuma tuwayroon makapagang kaniya. Ya Allah ya Rab, in Umar ibn al-Khattab tao mabungis, tao maisog kabubukaan, sumakawa sabab sin pagtadabbur niya, diog niya in ayat sin Allah, bunal tuod lang niya in siksa sin Tuhan mo Muhammad, dumatong in Umar ibn al-Khattab bialik-balikan in ayat. Bialik-balikan in ayat sambil pinangis. Long singkaybanan mga muarrikhun. Sambil long na in Umar ibn al-Khattab si mambahayang nabasa in ayat. Sambil siya iabutan sin salatul fajr, wala nakaruku sabab nagtadabbur sin ayat. Asawon na to yung ginhawabaran na to. How no nakita niyo mga sila? In mga sila sahabat, bihat to yung kahalan sin pagtadabbur nila, bihat to yung kahalan sin kusog sin iman nila, pagtadabburan nila, pagtuyuan ubang uno yung kamaksuran sin ayat. Sambil lang sin mga sila, bang sila magbasa sin ayat, bang sila makaabot pa ayatul adhab, asubuhin nila imbaran nila, bang sa upama in ayat yaun manunjuki mang lang, asuhon nila imbaran nila uno wala kurabaha narugtul in liangan sin Allah.
asubuhon nila imbaran nila. Bangsa upama sila makaabot maun paayat amon ng daak, asubuhon nila imbaran nila bang nila na asu, bang nila na hinang dakain ayat sin Allah. Ain Umar ibn al-Khattab, laung sin mga sila magriwayat in suratul Baqarah, na memorize niya halom sin hang putag 2 tahun. Bukon in na memorize niya hang putag 2 tahun in suratul Baqarah sabab mahina in memory. La wallah, sumagawa ang kansiya liugayan naghapal sin suratul Baqarah parsababan in mga sila in kaaunan nila mga sahaba, di sila lumiurain hahang puaya memorizun hatirun uno in kamaksuran, uno in tafsir, uno in maana sarta bukan nila magtuy. Amo yato in parsababan kiyalugay kan Umar ibn al-Khattab nagmemorize yung Quran. Hati niya bukon mahal kanila biya sing kairanan tabiya gatos tabiya nabasahon yung Quran. Amon sadya yung pikil biya diin kulong na matalos na yung Quran masamot. Injiya jagahan hikapula safha na ako, uno sura na ako, matalos ko rabay na halam sin hang kabulan. Mga kiaulungan sin Allah, mapahala mamassa kaw hambuk sura atawakan hambuk ayat din sin hang po sura biasa sin pagbasa us-us. Rasul sallallahu alaihi wasallam diatungan sin Quran, sumakawa bang siya magbasa in pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ayatan aya. Bang siya magbasa tiap-tiap ayat humundong siya sarta pahantapon in pagbasa niya. Bihaning kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu hazaman nito nagpaaon siya, nagbutang siya pagsasambahayangan niya habay niya. Musalla. Adlaw-adlaw siya magbasa sin Quran. Sambil sipat siya sin anak niya laong niya hiyama. Panangis hapagbasa sin Quran. Panangis bang niya karungdungan kahatihan unon makna sin Quran. Bihaning kahalan sin mga sila magdungdung sin maayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon kanila in mag-concentrate biya din nila in matalos. Sambatan na sin Ibn Mas'ud, harriku bihil qulub wala yakun hammu ahadikum akhiras surah. Bang kamulong na magbasa sin Quran lang sina Ibn Mas'ud. Lang sin Ibn Mas'ud parsababan sin pagbasa niyo sin Quran, pagtadabbur. Doon pahibalan niyo, impangatayan niyo bang uno in maksud sin Quran. Bang ayatul adab, magpatilipon din na Allah Ta'ala. Bang ayat nikmat, pangayon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakun hammu ahadikum akhiras surah. Ayaw lang sin Ibn Mas'ud. Paaunin sinhang kataurin kanyo. Amo sadya intiyatali niya, amon hinapusan sin surah kuno siya matalos. Ayat hikapila na ako. Uno na in sumunod ini. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Hati na in mga sila rin magtadabbur sin Quran. Bang sila magbasa biya dawirong kanila yung makna sin Quran. Iyan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kaula-ula laing pangatayan nila kaya kakandaruhan, kaya bubutangan kunsi di na maukab. Hambuk alim dakula Abu Sufyan ibn Uyaynah nagbasa sin suratul Fatiha. Nakaabot man paayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di niya makontinue. Piagbalik-balikan sin Abu Sufyan ibn Uyaynah in ayat may ta kaya pahaman niya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita niyo, makalima kita niyo magsambahayang dugaing pa in sunnah. Daran na to pagbatbato ni suratul Fatiha. Impanga subuon ni kihatihan na to da. Kaya pagtadabburan na to da, wala da kita niyo kiyugdan atawakan na hinang na to da uning kabayan sin Allah Ta'ala yan nasabot ha suratul Fatiha. Mga kiaulungan sin Allah. Huon nasari kita niyo maingat mag-inarab katan. Sumagawa. Si maplag na hazaman na to in ilmo.
Bang biya din na to kapahaman in Quran. Mataod na yung kapangasuluhan na to. Mataod na yung ulama. Inumukab ka internet. Kumita ka pa TV. Mataod na yung kakitaan na to magtafsir sin Quran. May ta na to di karihilan waktu. May ta na to di karihilan waktu. Humati kita nyo sin makna sin Quran. Piara ka to tanyo sin Allahu Ta'ala. Hasupaya na to siya kapag tadabburan. Hawaktu kita nyo mamasa sa upama hayat haupu. Sa upama lang sin Allahu Ta'ala. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Hawaktu na to basahun in ayat ini. Uno kiarong dungan na to dabaha bang uno maana sin ayat. Uno wala dabaha kita ni kiyog dan sama sin makna sin ayat. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Bang tamaknahan kabinsanaan hamanga sila tao magsasambahayang amon in pagsambahayang nila. Lawsin ibn Mas'ud, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Amon mga sila pahil-pahilon nila in sambahayang din hawakto niya. Minsan si musod na in wakto, na imian aon pahihinang. Di na makaraos, dumihil fa Allahu Ta'ala wakto haupo 5 minit ang po minit, umalup fa Allahu Ta'ala sumakawa subay na matalus in hinang. Bang nato kaya pahamanin ayat sin Allahu Ta'ala. Mapahala pa in mamasa kita niyo hampuk sura pagbalik-balikan nato hasambahayang nato amon sura kaya hahatihan den sin talusun nato ing katluan juz. Amuinin makainu-inu mga katautay manghuran na aka masin Allah. Aun mga manusia banglaw na hiimam kuan niya on in mag-imam. Concentrate da kuman ako law niya minsan patalusun niya ning katluan juz halom sin hangkarum. Banglaw na sa diimam kuan yun, alo misang palaw na kulhol, lakabayan, kumatalos na. La wallah, bukon in problema lang hisyu in nag-imam. Sumakawa, subay tatuho mahon in pangatayan, tabang may ta kita rin makahati. Bang may ta, bang hikuan niya to in mag-imam, mayroong concentration sin pangatayan, ta may ta. Sabab naig din katutan yung in pag-ianong tadabbur. Naig din katutan yung in pagfaham, uno in kamaksuran sin ayat, bias saya ununin hati niya yaon. Ayon Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsambahayang sindum biasa in suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Nisa, pinakamahaba surah halom sin Quran, biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin hangkarakaat. Sumakawain mga sila sahabat habihan na inhaba sin tu surah yaun ampa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beta sin mga sahabat mataod riwayat in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbasa sin pagbasa iban sin kahantap. Intanda niya in suratul Fatiha bang in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbasa maghundong siya tiap-tiap ayat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sambil lang si Ibnul Qayyim amo ya tulong na in afdal pagbasa. Amun sa kaula-ula hipasandong mo amon bihutang mo sa kaula-ula hapangatayan mo diurungog mo insambong kay mo sin Allah umian kau alhamdulillahi rabbil alamin umianin Allahu Ta'ala hamidani abdi. In tiap-tiap ayat hundungan mo on sa sambungan sin Allah. Sa kaula-ula lang sin Ibnul Qayyim bang kau mamasa amo yato in hikmat humundong kau hatiap-tiap ayat sin suratul Fatiha hasupaya bang mo kakausan hipa sandrong mo ataw akan hibutang halom sin pangatayan amon sa sambungan sin Allahu Ta'ala. Ain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya mamasa na sin suratul biasa niya halom sin hangkarakat in suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Nisa, sumakawa wayron din ha mga sahabat in nagreklamo mahaba in surah. Mayta sabab sibu sila katanya turito kanila in pagtadabbur. Iban sarta na isab nagbungan na makapagtadabbur sila sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya na impanday-panday kalmamasa sin Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bihaning kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo lumin matto paparakala biadin kita niyo makapagtadabbur panagnan hinangon nato siya butsin mga ulama. Amon uminot-inot kita niyo mamasa sin tafsir sin Quran.
Suratul Fatihah unim maknahaon. Bangkaw mamasa na si Maliki Yawmiddin. Pag-abot mo ba to ghayril maghdubi alaihim waladdallin uning kamaksuran haon. Suway na tuing atundum adlaw na tu biyabat-bat. Den ha mga parsababan hikasud na tu magtadabbur. Amon pangadyon na tu ing qawaidut tajwid. Amon basahon na tu ing Quran biya simpi. Amun biya din siya piya turun sin Allah Ta'ala dia sin Jibril maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam haka kausga-usan na to. Mga ji kita nyo tajwid. Sarta tuyuan na to haka kausan amun paling katun na to intingog na to hapagbasa sin Quran. Sambatan da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala lang pasin Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Lang sin kaibanan ulama imma ana lang niyarihay ni bangkita ni magbasa sin Qur'an amun yattu katu tanyo indungdung pagbasa iban sin kahantap ayaw kita ni mag-us-us. Biya sin nasabot takain na siyan iyan sin Abdullah ibn Mas'ud. Mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa upama in magpahala kita niyo papagbasa na to sin Quran inambok harf dihang po karayawan doble hunyat to sin Allah Ta'ala bangyat to pa iaakaran sin tadabbur na to. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kahaupan sin mawdu bang iden ha mga kawajiban sin Muslim in bang siya magbasa sin Quran in magtuyo siya tuyuan niya biya diin niya pagtadabburan hati hununo in ma na sing Quran asubuhon niya imbaran niya bang niya naakad da kain dakan sing Quran asubuhon niya imbaran niya bang kiani ban niya kain liangan sing Quran abuyat tuin hinang sin mga sila bariman sumingod kita niyo hari na kita niyo makasibo habi sin hinang sin mga sila sahabat minsan na kuman murul ha mga limpa nila kalurito na sadya tubtuban ko imawdu ko bangman kita ni rizkian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in umingat kita ni magtadabbur ha ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang sa upama aun wala imamu habisara namo yari rahi pa Sheikh Zakaria Muhammad siya na imaingat magpabuntol labi luwa na ingkamo mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pangayon namo pa Allah Ta'ala bangman kita niyo ampunon iban bangman kita niyo rizkian sin Allah Ta'ala ilmu mataud Allahumma amin iban bangman kita niyo rizkian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in ilmu amun hipahati niya kato tanyo mausal na to sa hipagtadabbur sin ayat sin Allah sarta pag-uus na to pagtadabburan in ayat sin Allah Ta'ala umingat kita niyo huminang sindia akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubtuban ko rin dito assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iri pa mga iban ko hilaton ko kan Ustad Haidir. Alhamdulillah الذي أنزل علينا أفضل الكتب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس وأمرنا باجتماع على الحق والهدى ونهانا عن افتراق واتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد mga umat kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala unaron hakatan itukbal sin kami in pagsarang syukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amin Tuhan pagdapo singkatan nikmat amin Tuhan nagdiwil haipon niya kusog iban lasig may nasarabyan
mapuas dan ditun salawat iban salam panabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban nasin mga sahabat niya, lagi pa mga ahli pamilya niya, iban lamud lataynin mga sila wala nagbati laul niya kad hapamandu niya. Kaya nasawag yan mga umat kaulungan sin Allah Ta'ala, wayroon din ha mga ipon sin Allah Ta'ala, malaingkan insilatun makalabay atawakan makainom hapyag bahasa panisting din ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap na nga kumu'min pa Allah Ta'ala, sibu din pag-iman niya makusog atawakan malamma, tanto na sadya lumabay siya, minum siya habasusin sabar, minum siya dahin hapanulay suray sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaitaan kita ni sin Allah Ta'ala hasuratul Baqarah, laung sin Allah Ta'ala wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In ayat ini bang mukitaun hapanagnaan niya in Allah Subhanahu wa Ta'ala tainaun sin kita niyo, kahangarun sin kita niyo, siludatun butangan niya taukid imbisaran niya atawakan di in kita mu'min, wajib in kita tun subay kumahagad ka niya. Naray nasawad yan, ikaw hambuhok mu'min diaytaan kau sin Allah Ta'ala, atat kala biutangan taukid imbisara, lagi inyaun kalam sin Allah Ta'ala, biutangan niya tun pagpakusog habis saran niya in parkala yan di mo tuan hikapag ula-ula, in parkala yan bukun yan parkala asibi, in tumbas niya hadarat sin Allah Ta'ala, nasabbut hadis sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain kan Anas keridaan siya sin Allah Ta'ala, lain niya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaytu abdi bihabibatayhi fasabara awabtuhu minhuma al-jannah, ma rawahu al-Bukhari. In hadis ini namay ta ikay mo bang diad diin inlaggo amin parkala simpagsabar mo bang muyaon amin kalapasan bang muyaon hawak po kau kiugdan sin ibtila din ha Allah Ta'ala kaya sabaran mo inlaggo sin amin tumbas din ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laung sin Anas diungog kulong nun Rasul sallallahu alaihi wasallam imian atawakan naghimamongan. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam namuin Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila lang niya sulayanku paratunganku bala iniipon ko bihabibatayhi ay
biainaihi bang muyaun kita unin hadis bang mga amuin kakugan simpangatayan niya kanunungan simpangatayan niya dahin ha mga ahli pamilya niya dahin na kaama ina niya tayo nanghud niya langsin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sinabar siya atawakan kia sabaran niya in panulay sulayatun langsin Allah ta'ala hadlaw kiyamah gantian ku kaniya imbuayatun amunan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala wa iramain mga mu'min sumujud karena sin Allah ta'ala rumuku karena sin Allah ta'ala mamassa Quran karena sin Allah ta'ala melainkan hambuk dan huat-huat nila in makasud sila parawam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil sanabyan mga kaulungan sin Allah ta'ala tantun mu'min makananan na sadya siya panulay sulay dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala nasabut ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nasuhu siya laung sinamuin sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam laung na ayun nasi asyaddu bala'a laung na ya Rasulullah isiu klase sin manusia atawakan uno dahin ha mga klase darajat sin manusia inna kalandu impangsan sin amuin bala piaratong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala panulay sulay din ha Allah ta'ala laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-anbiya inna nga sila kanabihan intanda niya bang muatun kitaun aun naring kanila piaratungan sin Allah ta'ala sakit aun naring kanila nagkatun sin ista aun naring kanila nabutas in anak asawa nila ring kanila wala kimahagad inyat pundain ha mga panulay sulay kanila sin Allah ta'ala manjari hisiyo in sumuno lang sin sahabat lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga sila amin ulama mga tagapanghati manjari lang sin sahabat hisiyo pa lang niya amin sumuno in pag-iman niya pa mga amin nakauna na sabot nato sunna lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imiyan siya yubtala ar-rajulu ala hasabi imanihi aw ala hasabi dinihi in hambuok ipon sin Allah ta'ala tistingan siya sin Allah ta'ala depende atun hapag iman niya depende hapag agaman niya ayin Allah ta'ala bangin pag iman mo yaon hangkabaso diatun kau tistingan sin Allah ta'ala bala amun lumiyo siya rin hangkabaso bangin pag iman mo yaon inawot siya hambuk jeep di kayatun sulayan sin Allah ta'ala in bala para tungon kayo mo pataurun din dito in kaadil sin Allah subhanahu wa ta'ala ay fa in kana fi dinihi riqqatun apabila hapag agaman niyaon hapag iman niya hapangad niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amin bukun tanto mahahot tiyo yatun maju amin mahibal majugjug siya atawakan mahuka khuffifa amin pagaanin kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala ilan bang sa arakalay sab in pag-iman niya on nakusug gayhut in pag-iman niya mahuhut nakusug mataas sung-sungan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in panisting mga umat kailungan sin Allah ta'ala in pagsabar hambuok din ha mga amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan niya din haipon niya
Intanda niya bangin perkala yan janji sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbasan niya surga hadlaw kiamat. In perkala yan bukun yan asiwi. Di makadjari pahil-pahilun sin manusia. Iman in mu'min bang siyatun paratungan bala sin Allah ta'ala atawakan panisting. Atawa uno-uno na. Wairoon yatun main ha mga panisting malaingkan yatun kifarat ka ni haadlaw kiyama. Kifarat ka ni haadlaw kiyama. Imanin na nga sila musyrik. Bang matun kitaon in mga kafirun, mga musyrikun. Lawang mong kiaruhulan sila nagdunya, kiaruhulan in mga sila amuin dinawhat sin mata, sin dunya. Sambil yatun matali mo unon hikmat, dahin ha mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya haadlaw kiamat, wairoon na asubuhon nila, wairoon na pangayoon nila, sawab di ha dunya, dihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Aun dua malaikat hataas sin langit sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dang dia maka to nagbakahi tungdan. India malaikat ini silu sila nag-us-us. Sabayan dia akan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nayang makita manusia bang yaon hipagbaak min bagay mo. Misan yatun maniyo tiyo minute atawakan time makapag-meeting kamu yatun sin kahalan niyo. Atawakan na asuho mo siya bang harap pa kayo ng panahon niya. Dahil nasabab yan, imong sit in hambuk malaikat yaon pagkita niya nag-us-us day sa in-iban niya. Lawang niya harap mo lang niya pakain, biya ka lang niya nag-us-us to din. Lang sin malaikat inilang niya insambong niya diaak ako lang niya sin Allah ta'ala pahambuok kauman in kauman niya undun nakabutang hambuok ipon sin Allah ta'ala mu'min ka niya kimakahagad ka niya sarta lang nin mu'min niya unsung na tangsuan sin Allah ta'ala in innawalihan niya sung na siya patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi akan kakulong niya sin Allah ta'ala ayon kabayaan niya amuin inumun atawakan kabayaan niya tun kananaman sindila niya dahin mga lana kasuban sin mga sila Arab lana kabayaan niya in kabayaan sin Allah ta'ala diak niya ko hipaasag inla na yatun hasupaya haadlaw kiamat sampurna iban tungbasan siya sin Allah ta'ala dito na haadlaw kiamat dihanin mu'min nalaw isab sin hambuk malaikat ini pag-umus niya jawaban in bisara ay atawakan in pangasubo sin iban niya law ngayon ikaw isablong iharap mo pakain law niya inakulong niya naraaka ko sin Allah ta'ala pahambuk kauman sarta lang ni hambuk kauman niyaon aon doon hambuk kafir sungday sablong niya patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala aon lang niya hambuk ista kabayaan niya kaunan in kabayaan sin Allah ta'ala in ista amin kabayaan niya kaunan niya tun patudjuhon kumat tu pahula nila hasupaya bang siya punsong na mapatay makaun niya hadlaw kaya matwayroon na tungbasan ka niya inyat timbang mutaliin in Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mo magtuloy amuin pikila atawakan ayaw mo magtuloy pasino pa palawang sin pikilan mo lang mo hati ko baha di ako kalasahan sin Allah ta'ala bukon inakida bihat pun intarina mo bihat pun lang mo pagga ako na sadyang kiyukugdan musibah na ako iniri kalasahan sin Allah ta'ala bukon kaiyan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum inna Allah ta'ala apabila siya lumasa pahambuk kauman
paratungan silatun sin Allah Ta'ala bala. Sain bala yatun bukun bala astul. Bala yatun panilay sulay kanina sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nasaban mga umat kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala damikian hawak tu sin Musa alaihissalam. Hawak tu niya aun dua umat niya in hambuk umat niya un mu'min pa Allah Ta'ala yaon haygad sindagat na nimingit-mingit sarta yaon sa bunag amuin sa kahaba sa hilaruk ng bihit niya iban sintatasbihan niya sarta ina amuin haygad niya un hambuk kafir di minsan magbismillah maglarok sin mingit niya wayron minsan zikir niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sin Musa sa kahaba maglarok in hambuk kafir yaon sin bingit niya wayron din ha mga larok niya malingkan aun sa jamahilla niya ista aun sa jamakawa niya ada pun inambuk ipon mu'min sin Allah Ta'ala mu'min kimakahagad pa Allah Ta'ala sa kahaba kailo hilarok niya in bingit niya wayron misan maka niya hawak pin Musa nara niya nagbistarin Allah Ta'ala lang niya ya Allah hawak ko lang nakita ko in ipon mo in hambuk timutumtum kay mo in hambuk misan lang niya magbismillah wayron misan zikir niya mahilaw niya amin mataod pa nakawa niya in kafir dahil sin mu'min timutumtum kay mo law sin Allah Ta'ala kanya ya Musa asubuhin ipon ko at tuuning kabaan niya hiumusun ko na di hadun niya intong baska niya wayroon na hadlaw kiamat atawakan taon ko hadlaw kiamat kaniya intong bas niya inyat to mga umat kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga din ha mga amuin hiparatong sin Allah Ta'ala panilay sulay kato paniyabya na sinayatun ayatun mag-us-us amin mamikiran in kita karuwalan sin Allah Ta'ala bukon sa inyatun hipatumtum kita amin in Allah Subhanahu wa Ta'ala in riziki dihil kayo mo yan ang natubtuban niya in riziki dihil kayo mo yan aun daun amin dumatong din waktu kawaun na sin Allah Ta'ala day nasabyan paaw na in pagsabar mo paginhawabaran mo paaw na amin tayo maun bang ununin kawaun sin Allah Ta'ala damikyan in hawak to diaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga malaikat niya pahambuk taon ni diaak sin Allah Ta'ala in mga malaikat niya hipakawa amin in samrata fuadi amin piagbasa amuin bunga-bunga sin pangatawan niya amuin kanungnungan niya hawak to nagbalik ng mga malaikat na mapuas man amuin kiyawa nila amuin ruh sin amuin kalasahan niya kanungnungan sin hambuk taon ni iya sulo sila sin Allah Ta'ala malaing kanin Allah Ta'ala sangat makahati sin kahalan lang niya uno lang niya kiyawa niyo na lang yung ruh sin ipon ko amuin kanungnungan niya ruh sin kanungnungan sin ipon ko ay doon na kaanak ni ama niya tawakan ina niya long sin mga malaikat long ni hoon long sin Allah Ta'ala uno lang nin ay sin ipon ko hawak to kiyawa nin kanungnungan niya long niya piyayma niya lang na paginhawabaran niya piyayma niya inyat pundon kayo mo in kadar din kayo mo iban piyayma niya sarta iban sin pag-iyan ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un law sin Allah Ta'ala in ipon ko amuin si mabaryat to sarta iban sin pag-iyan ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un patindugin niyo siya bay halam sin surga wa iban law niya nga ninyo in bayat to bayt alhamdi
pamanga sila amuin tema nila bang uno-uno amuin kawain din kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga kalasahan nila ahli pamilya nila paunon nila in pagsabar din ha sabihan mga umat kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati ko baha in tumubtob na sa jarito in patumtun sin kami na mapuas nanditon yari pa sabihin hambuok guru sin kita niyo Sheikh Kaiser. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'ini fi umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih Wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doon ha ini mga falanggungan ha agama Islam hitukbal na tuin pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin masi-masi yariin ni'mat sa lagu-lagu dihil katu sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in ni'mat kawhi. Hadi pa kumakat to pa topic bang biya ha mga ilmo mahunit na sayad to lampawan in pang amin muhadara sin dua tay manghud na to yadto bangyad to dungdungan sin kita niyo lando makabuling kag bahiwo den hasababi ni mga falanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama na to Islam bukon in piun suway sadya malaas ang pamakakaos magpatumtum at tawakan suway sadya graduate din ha mga university ang pasadya makakaos magpatumtum adapunin banda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah tinya in Nabi sallallahu alaihi wasallam nang daak magpatumtum tinya hipapatumtum pa mga manusia misanda kuman ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala misanda kuman hambuk ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Allah subhanahu wa ta'ala wala siabot din di isuway sadya graduate din ha mga Sudan atawakan ha Madina atawakan ha mga Egypt sumakawa hisiu-siu in manusia aun siya ilmo doon na kain ilmo yaun tiyo bang manin ilmo yaun kiyawa den hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha ini mga falanggungan ha agama Islam bang natu dungdungan inhal natu di hababaw sin dunya dua rayan in lawakon sin manusia biya diin siya maglawag kabuhianan hasupaya dumayaw in kasanyangan niya dia dunya sumasa nen manusia mangarap mahinang nakura sabab in angan-angan niya haginhawabaran nen kabayaan niya mataas in darajat niya hangkan siya maglag kabuhianan hasupaya sumanyang in kahalan niya diha dunya adapun in mga yadto tupot sadya pangarap sin kita niyo aun waktu maagad aun waktu di sa adapun bang sadya diungdungan sin manusia bang biya diin in hantang niya diha dunya biya diin in saparatimu diha dunya in dunya ini long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma syaqa kafiran minha syarbata ma'in di hadis ini bang kau mag-istinbat kumawa kau faidah mas lawi mahal ka in pik-pik langaw rin sin dunya ini
So may ta siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya law kanatid dunya bangsad jalaw nin dunya ini ta'dilu indallahi janaha ba'udah timimbang siya law niya faadlaw akhirat biya sadja amin bugat sinhan sipak pikpik langaw masyaka kafiran minha syarbata ma'in tartantuin mga kafir di sila makainom misan hang tuwig sa adapon wayroon timimbang in dunya pahan sipak pikpik langaw. So may ta in kafir bang mo kitaon pila na sadya kafir kitaon mo dayahan. Sa pila sab kakitaan mo mu'min miskin. Sa adapon bukun tuan impangilahan sin tao kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot sin hambuk guru na to hain doon. Amin kakitaan mo roon kanin pagdaya. Sa hisiu-siu manusia yaon doon kanin pag-akama. Misan pa siya yan miskin alamat yaon kanin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Den hasabab ini mga palanggungan haakama Islam inhantang nato diha dunya biya kausin hambuk usog na manaw panaw hapantayan. Biya kausin hambuk usog na manaw panaw hapantayan. Hawak tumanin hambuk usog miyanaw doon hapantayan nakita siya duwadan. Pag doon man hadwadan niya un-aun hambuk sulig pang palaway hambuk patuo. Ubus pagkita mo sinsulat palawa inakasulat hataas long niya insusungon mo ini landu tuod masanyang in panagnaan. Hati niya in sulat hataas long niya in nakasulat yaon na rin doon in kawabayaan sin manusia kasusuwan niya hati niya kasanyangan kasusuwakan niya diha dunya sa pagpuas siya long niya in ubos mo himinang sin kasaddapan niya in puas niya kasigpitan ubos di sabahan si pakdan umatud kaw patuo pagkita mo nakasulat in panagnaan suran landok masigpit lando di kabayaan sin manusia. Hati niya, yaon doon ingkatan, di mo kababayaan. Nakasulat. Sa pagpuas siyabot, long niya in puas niya in datungan mo kasanyangan. Hangkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hati niya siyabot takaina, biyain ikaw insa kaula-ula hambuk usog hapantayan. Hati niya impanagnaan atud mo palawa pagkita mo lando masig lando kasusuakan mo in nakasulat din dito pagpuasin amin kasusuakan hinang mo yaon indatungan mo kangian bima na amo yad tuin hinang amin maksiat di hawaw sin dunya kabayaan sin manusia hinangon di ba hinang man hinang maksiat ini kasusuan sin manusia tartantuin manusia masubahinang maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa asabab sin pag-iman, maun kanya intag tagga. Hapuas sin hinang niya maksiat yaon unin ki in last resort na sabut takaina hati niya in datungan niya amunain kangian. Bima na amunain hinang amunain afinar ka jahannam. In nasabut panag na hikarwa laong niya nakasulat lando masigpit. Ubos in puas sin kasigpitan niyaon kasanyangan in jumatu. In amin kasigpitan kakitaan mo yadto inhantang niya biyato insa paratisin magsudsul ka. In magsudnar ka bangyan in tao kasusuwan niyan hinang yaon minsan palyangan sin Allah Ta'ala kaniya hinangon niya ra inhitong bas kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa irundu ang bangbukunda afinar ka jahannam. Na'udzubillah. Damik yan in magsudsul ka lando day sab masigpit. Sabab siyabot ta ka inay panagnaan surun mo lando masigpit sa may ta nasabot in pag-ibadat. Di ba mabugat in tumunay kaw sin ibadat sin sambahayang magbati kaw suwo? Di ba mabugat in parkala magtuntut ilmo? Pila na sadya manusia. Mahal ka pa kanin pagdunya rin sin pag-akhirat niya. Na siyabot na kaina in panagnaan suron sin manusia amin lawa amin dan dapit patuo
Lando masigpit sab ya undunin pag-ibadat. Ya undunin hinang tiagahan kay mo sin syaitan, di ipapahinang kay mo sabab daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usapwas sin hinang mo yaon ya unduun in hinang amin datungan mo amunin sulga. Bima na bang kau nag-ibadat, intong bas kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayro undaduay amunin sulga. Dan sabab ini mga falanggungan ha agama Islam. Siabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kainin hadis long niya kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fagfaun kau long niya ginhawabaran mo di hababaw sin dunya. Insa kaula-ula in ikaw tao gharib maka inu-inu. Miyari kau pa dunya insa kaula-ula in kari mo pa dunya wayro makakilakay mo. Insa kaula-ula di ikaw hadunya magbalik da kau pa adlaw akhirat. Aw abiru sabil. Biya insa kaula-ula in ikaw tao maglalaway-laway sadya. Tao magtutulak-tulak. In tao bang yan tumulak pahambuok kau man di dayan lumukay rin didtun aw waktu magbalik da siya pahula niya. Biya turain lukay-lukay na to di hadunya. Sabab may ta mga falanggungan ha agama Islam. In kita niyo di hadunya bukunda tuod malukay. Biya inut na to di hadunya ini haut dakaw sindua lampin, sindua kakana puti. Biya din dagbus niya to. Imbata-bata bang yan ipag-anak, pagbugsak niya pasikan hina niya unuin hibak kanya sin maas niya. Putusun siya sin lampin. Putusun siya sin lampin, sin kakana puti. Bangkaw mapatay, uno ni pamutus kay mo. Damik yang putusun kau sin kakana puti. Yari ra kau rihaut. Misan pa dinin lukay mo diha dunya, indatungan mo, matura kau pa kakana puti. Di makna, mapatay ra kau. Den hasabab ini mga falanggungan na agama Islam, in lukay mo diha dunya, imabot kau pila tahun, indatungan mo, muy da kau pakakana puti, putusun da kau sin kakana puti. Amurat din lukay-lukay na to diha dunya. Atawakan, di na kau magpalukay, haut da kau sin bangiban kamat. Di ba yung bata-bata bang hibugsak, pasikani na niya pabangan dapit patuo. Ubus bangan, kamatan dapit palawa. In magsambahayang, bangkaw yan hamasjid, magbang sakan muna. Bangan, ubus, bangan, bang magsambayang magkamat, amuratin lukay-lukay mo. Misan pa kau limo kay pila taon diha dunya, amuratin ut mo. Bima na sambahayang unda kau. Ang kanya un kamatan sabab magsambahayang. Nabima na sambahayang unda kau tuan. Hangkan biyangan, sumambahayang, in bata-bata paghiwugsak pasikani ina niya bangan, pagdatong niya mapatay, sambahayang unda siya. Amuratin ut sin kita no diha dunya. Ayn Nabi Allah Nuh, yasubu sin malakal maut, bang maunin luay niya diha dunya, in akhirnya biada siya lima bay hambuok lawang simud pahambuok lawang. Amuratin lukay-lukay niya. Bang mo kita pilin umul sin Nabi Allah Nuh alaihi salam. Lawi hangiwu tahun. In umul niya nagdakwa sadya. Siyam nga ratus kay man tahun mga kuwal na lupa. Siyam nga ratus kay man tahun siya nagdakwa. Yat pinhawa sin pangumulan bang mo kitaon sa iyasu siya sin malakal maut bang maunin lukay niya diha dunya. In akin niya biada kulong niya simud hambuk lawang gimo hambuk lawang. Amurat to mga palanggungan na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In lukay-lukay na to diha dunya. Misan pa biya dinin pagdaya mo, biya dinin kahansan mo riha dunya, biya dinin lingkat mo babae tumtumain datungan mo lupa da. Tumtuma tuan hikul da kau. Kaunon da kau sin ingan, misan pa biya diin inlasa sin maas mo kay mo amin di kau tapuan pikot. Tumtuma hikul da kau. Misan pa isyo naman o kalasan mo riha dunya bat amin di mo kabayaan hilin. Haadlaw waktu kau mapatay di dayan makad kay mo pakubul. Unin makad kay mo pakubul. Hangkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbanda kato.
Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyit salasa. Magadlong niya hataw niya matay tura farkala. Tura in magad hataw niya matay. Ini kaisa ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarju isnan. Magbalikin dua. Ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidun amaluhu. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magadlong niya hatau miyatay doon na kay miyatay yung mu'min atawa kan kafir in magad kay mudwar tura impanagnaan sebut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magad kay mo pakubul ahluhu pamilya niya anak niya taymangud niya maas niya uratin magad kanya panagnaan hikaisa hikarwa maluhu bangaon alta mo magadin alta bangaon sasakatan mo on waktu hiluan pakaw sasakatan dahon pakuwul wa amaluhu iwan sin hinang sin manusia makad palom sin kuwul niya sa biulian sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hadith fayarji'u isnan magbalik laung nen dua magbalikin dua pakain paway in magbalik ahluhu pamilya mo minsan pabiadinin lasa kay mo minsan pabiadinin lasa nila kay mo diha dunya ikaw nen pinakakalasahan nila diha dunya tumtumadi dayan makad kay mo palom sin kuwul isin makad palom sin kuwul magpakuwul sin buhi pen manusia sin hinikuwul amin tao patay tartanto ay roon mawaya misan pahisyo manusia misan nabi wala damya agad ha anak niya kiwulin anak niya nawapatin anak niya uway misan pabya di ininlasa mo ha anak mo di da kauyan tuan makad palom sin kuwul muy in panagnaan ahli niya wa maluhu iwan sin pangalta niya bangan alta niya dia kanya piagluanan matupakuwul dahon dayad tumagbalik wayab ka amaluhu wayab kawahidun hambuok din tumatap doon kay muhakubul gam na sadya tuan bang ininang kewin yaw namin yaon miyagad kay mo hinang marayaw bang kuno hinang mangi uno na in parasahan sin manusia in nakapin kay mo doon halom sin pakuwulan hambuok da wayab ka amaluhu hinang murakumantuan in makapin bangin hinang mo yaon marayaw tartantun datungan mo marayaw raysab sa bangin hinang mo yaon mangi tumtuma in datungan mo wayroon da duwaing bambukon pamangi den hasabab ini mga palanggungan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya kau di mabaya dumatong kay ming kamatay hangkan lang sin syair al-mautu ka'sun kullun nasi syaribuhu wal qabru babun kullun nasi dakhiluhu long sin syair in kamatay long niya biasa sa parati baso in baso wayroon manusia bangsayan minum tartanto minum sadya siya pa baso bangsayan sumukat minum sumukat yan baso biat tulong na sa paratisin kamatay bima na in manusia tartanto datungan lumaway sadya siya kamatay wal qabru babun in lawang in kuwul damit yan aun lawang niya kullun nasi dakhiluhu damit yan long sin syair in katan sin manusia tartanto sumud sadya siya mon palom sin kuwul makam na sadya tuan bang kau sumud palom sin kuwul nagdarakaw ibadat bang kuno in yabutan kau sin kamatay
Di matong kay ming kamatay tiyang suan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala nyawa in ikaw halang pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na ikajawab na to adlaw akhirat hawak tukyan ng patindukon. Mga palanggungan ha agama Islam. An-nadamatu fid dunya tanfa'uk. Wan nadamatu fil akhirati la tanfa'uk. In pagsusun diha dunya aun waktu magmumpaat kay mo. Sabab may bangin tao na kahinang maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, nakahinang siya hinang lang daw syara fa Allah subhanahu wa ta'ala, naon kanin pagsusun, naon kanin nadam, tartanto aun waktu makapikil siya magtawat di na magmumpaat pa kay mo. Aun pa chance mo ni ka magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa adapon bang amoin susun haadlaw akhirat di na tuan magmumpaat kay mo. Di na magmumpaat hamano siya in pagsusun ni haadlaw akhirat. Sabab may taimyan ka fa Allah ta'ala, Rabbana akhrijna na'mal saliha. Imyan in mga musyrik ima sila tauda ruhaka. Imyan sila pa Allah, ya Allah pabalikan na kami pa dunya. Maghinang na kami marayo sabab kita nila ng tungbas hinang sin tao daruhaka. Wayroon na chance. In pagsusun mo adlaw akhirat, wayroon na chance mo magbalik pa dunya. Di na ka pawalikon sin Allah subhanahu wa ta'ala pa dunya. Dan nasababi ni mga palanggungan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Chance kita niyo yari dihilan sin Allah ta'ala kamuhi yari masin kusog kato bangkitan niyo na wala nakapagtawbat, masih kita niyo hinang wala imamu, wala dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun chance mo in ikaw magbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun chance mo magtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan ha agama Islam, hangkan in banda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu salatan muaddian fa innal mauta ya'ti baghtatan. Sallu sambahayang kaulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin sambahayang insa kaula-ula urus mo sumambayang ini kau di na kau mawuhi. Bimakna insa kaula-ula ini kau mapatay na. Bimakna in kawuhi mo roon na kuman tinubto mawakto kau sumambahayang. Fa innal mauta ya'ti baghtatan. Sabab long nen kamatay sa saat da dumatong. Bimakna sa kadyap mata ra dumatong. Di mo kaingatan bangko no dumatong. In kamatay bang dumatong, di tuan ka tagahan. Di kau makaiyan. Tahad na awa misan da kuman ng kasaykan di. Bang dumatongin waktu ayron pagduarua tangsuan kau sin malakal maut nyawa. Magrida kau tangsuan kau sin malakal maut nyawa ini kau ko na pagtaat fa Allah. Magrida in manusia datuan siya sin kamatay in Allah subhanahu wa ta'ala hulong duhal kanya. Tartanto in manusia di magrida. Pagka kau di magrida, damikyan tuan chance mo ini kau suway kau magbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana suway kau himilang sin uno-uno na dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau di mawaya kadualan, di kau mawaya tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin apinar ka jahannam, ayaw mo tuan hinangain uno-uno na liangan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hadlaw akhirat in mga tao daruhaka mamung fa Allah ta'ala. Rabbana amattana snatain wa ahyaytana snatain fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Amuinin hipamung sin mga tao daruhaka. Hinda sin mga tao amunay ni mga manusia nangupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diatungan sila sin ayat, diatungan sila sin rasul sin karasulan biaitaan in karasulan yang umang Hindu, fafarkala ikarayo sin pagdunya nila, ikarayo sin pag-akhirat nila sa piuting nila. Di hadunya piuting nila, mabot ta adlaw akhirat. Hawaktu sila itilakbo na sin Allah ta'ala falom sin afinar ka jahannam. In agi nila Rabbana amattana snatain. Ya Allah, piatay mo na kami na karwa. Wa ahyaytana snatain,
biuwi mo na kami na karwa, fa'tarafna bidunubina. Mag-tirap na kami sindusa na mo. Sa fahal ila khurujin min sabil. Nagmakaawa bang makato. Ya Allah, uno ang pagka-chance na mo gumawa pa dunya. Amoy atuin akin nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabutin ayat long niya amat tanas natain. Tinya tiyatay na karua. Biyan diin. Den di iawn khilaf sin mga magtatapsir. Nasabot hatapsir Ibnu Katsir long Abdullah ibn Mas'ud in kamatay panagnaan amin asal-asal mo dahin hauay ubos nabuhi kau in asal-asal mo dahin hauay bima nawirong pa kau tao hawak to kau hinang tao inyato hambuok kamatay hambuok kawhi ubos hawak to kau limahil maripadunya nabuhi kau buhi in manusya buhi panagnaan halom tiyan in buhi ikarwa amin hawak to limahil kau maripadunya hawak to kauriha dunya aing panagnaan buhi sintao amuin denha uway sampay kau na ay nahinang kau tao sampay kau nabuhi kau ubos yato kamatay panagnaan amuin tao asal-asal niya denha uway sa nabuhi siya nahinang kau tao yadto ika-isa kamatay hawak to kau nabuhi at hambuk kabuhi inhambuok amuin hawak tuin mano siya patayon na tangsuan niya nyawa inyat to kamatay hikarwa inhambuok kamatay amin akabuhi amin hawak to kaholom sin kubul doon kaholom sin kubul maabot dumatungin adlaw akhirat buhiun na kau yatto in hantang sin kabuhi iban dua kamatay dua kabuhi long sin kaibanan long niya panagnaan manusia asal-asal niya dain ha uway us nabuhi siya hambuok kamatay hambuok kabuhi long sin kaibanan hawak tuman siya diha dunya pag-abot doon hakubul buhiun siya sangunin nyawa isangunin nyawa niya us ang pa siya patayon bang mo kitaon bali makatuin kabuhi long Ibnu Katsir inyad tulong niya daif insahilong ni amin kabtangan Ibnu Mas'ud kay Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hawag tuyad to in mga kafir nag-itirap na sindusa nila. In akilin la, Ya Allah, tiyatay mo na kami na karua, biyuhi mo na kami na karua, fa'taraf na bidunubina, mag-itirap na kami sindusa na mo, batin kami rito adunya nagdarwa ka sadya, wala kami na maratsaya kay mo. Nangayo sila chance pa Allah. Ya Allah, uno ang pakadaan na mo makakuha din nihalam sin apinar ka jahannam. Long sin mga kafir, sin mga tao daruha ka fa Allah Ta'ala. Ya Allah, ang pakachance na mo makakuha din di halam sin apinar ka jahannam pa dunya. Unin aki sin Allah Ta'ala kanila. Zalikum idha du'iyallahu wahdahu kafartum bih. Kafartum. Bihanday sablong nindamikyan yagtun. Hawak to kamo hadunya. Tiyawag kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala pamagtaat fa Allah. Pamagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala kafartum piuting niyo. Piuting niyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyushrak bihi tu'minu. Sa bang kamo dakon magkupor, dakon kamo tawag-tawag, panawag-tawag sin nabi, sin mga kanabihan dakon pa mag-iman, di kamo magparatsaya. Sa bang kamo dakon magsyirik, wa iyushrak bihi tu'minu, bangaon dumakan niyo pa magsyirik, dilan kamo biya ini kawasa, magtuy kamo sumuok. Di na magtuy magad, atas magkupor, hiwin indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Falhukmu lillahil aliyil kabir. Hawak tuyad tuwayroon na manusia
makabantang sin hukuman, misan pahisiyo buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala rakuman, in magbaya hawag tuyad to. Hangkan in mga kafir, hawak to sila halam sin afinar ka jahannam, unin hinangon nila. Amin mga taunar ka, wayroon na chance nila gumawa alam sin afinar ka jahannam, amin mga tao nagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inaki nila bang biya kato, nag-meeting sila, nagtipon bang mga di ikato. Long nila, bang baha kita niyo long niya magsabar, sabaran na to nen siksa kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, di halam sin afinar ka jahannam. Uslong niya, adakala long nin Allah ta'ala, hasabab, abya long niya sin pagsabar sin mga mu'min hawak to sila dunya. Diyaak sila sin Allah ta'ala magtag-ipon, manunggali fa Allah ta'ala, misan pa'y hinang yaon, di nila kabayaan atas nila hinang, atas nila siyabaran in kasigpitan, bangmaan nila madawhat in rida sin Allah ta'ala. Nagtipon, naghambuok in rai sin mga taunar ka. Bang biya kato, hoon long niya. Doon man, nagtipon sila, adakara long nin Allah ta'ala umulong kato, asabab sin pagsabar na to sin siksa, adakara long nin Allah ta'ala umulong kato. Limugay tahun, limugay zaman, wayroon takaran nila tawang, wayroon datungan, wayroon dumatong kanila tawang palom sin afinar ka jahannam kasanyangan uno-uno buat malaingkan azab sadyan dumatong maun kanila palom sin afinar ka jahannam. Unin akin nila, sawaun ajazi'na an sabarna wa ma lana min mahyas. Bang biya kato, sibu dalong neng kaunan na to magdok ka, magwala di haram sin afinar ka jahannam. Wayroon na long niya datungan na to tawang buat malengkan siksa na sadya. Ampa sila katuon hi iblis. Long hi iblis, janjian kamu sin Allah. Janjian kamu sin Allah ta'ala adlaw akhirat sin janji bunnal. Sin janji yaunin tutungbasan kanyo kafartum kiupur niyo. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Janjian ta kamu long niya, long hi iblis. Sa long nin janji ko biaru bakura. Wayroon long ngay kapakita ko kaniyo burhan, sin impagtaat nyo kako aun tungbas. Sa long niya nagtaat kamo kako, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Di na kamulong niya ma ana bimusrikhikum. Di na kulong niya makasapa at kaniyo, wa ma antum bimusrikhi. Iban lang niya di na kamoy sab makasapaat kako. Den hasababin ni mga palanggungan haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak tuyat tublimon da kaw hi iblis. Katuon kaw hi iblis baitaan, inhi iblis bukon siya ng daak nagtaat, bat aong tutungbasan, mahasil mo adlaw akhirat. Bunal aon sa intungbas kay mo afinar ka jahannam. Iblis di na makasapaat kay mo adlaw yadto, di na sab kaw makasapaat kan iblis. Nagitirap na iblis hawak yadto. Den sababi ni mga palanggungan haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Marayad tu waktu na inhal na to kawalikan ko diha dunya biya na sinsyabot na to kaina. Magpataod kaw sin alta, magpalago kaw sin kawasa, tumtumatuan indatungan mo pakuwulda. Sa pagsadya kaw hinang amin, hawak to kaw dumatong palong sin kuwul, aun hikajawab mo fa Allah. Aun hikajawab mo pangasubusin malakal maut.
Suway in manusia mamikil-mikil. Hawak tu yaon chance mo, di pa kau hadunya in suway kau manglag, uno-uno na in hikamumpaat kay mo di hadunya, lawi luwa dumatungin adlaw akhirat. Aun hika jawab mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu kau patindungon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu yaon yawma yafirrul mar'u min akhi. Mignen manusia habagay niya. Bimakna di na makamumpat, di na makatabang imbagay mo kay mo. Minsan pa ina mo tay manghud mo di na makatabang kay mo. Minsan in kalabihan, di na makatabang. Amura ko niya ipamong sin manusia awak napsi. Ginhawabaran kumato kayo pambog tao, ginhawabaran kinsabuton. Wayron na makatabang dumatong kay mo adlaw yadto sa hindas yura in manusia nalapas hawak to yadto. Amurain mga tao bariman, amurain mga manusia miyagad halimpa bakasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga palangguan na akama Islam, murah-murahan magmumpa at impatumtum yadto, bangsaw pa maon din ha mga himumungan, makasla atawakan himumungan wala imam mo hapang dungog sin kamo na mangayo ako kamaafan, dihilan niya ako kamaafan, murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala makakawa kita niyo pangadjian hapamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban pamando sin Quran sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun siya magkabtangan kawaon ni hadya pikilan niya sa buat malingkan inyaun wahi rainha Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap wahi suway mo tuan akaran misan pa in parkala yaon di mo kawayaan. Tatkala biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala papaakaran kay mo akari. Bang in parkala yaon tialab kay mo patagahan tagahi. Bang in parkala yaon tialab kay mo pahinang-hinanga. Wa ilal lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumaa kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.